Ou akoun fwem ki jou salem de djou mte voyaje ya papa. Wawè, le avyon evan la papa, bay konè soleil la san le liye men. Konè an ap pase tout pou soleil la, soleil la klere nou men, nap boule papa. Men konè soleil la gen yon bouton pou moun eten ni ale, yon bouton. Konè apan de ma plonje men pou m eten bay la men, epi avyon gen tan pase kout soleil la ya. Mpa gen tan eten ni men. Ah mon chè, bon pa tout moun boule papa. Tout moun boule papa. Mon chè men, avoyem bral Miami papa. Sak pase men. Bay pou mda fè nan 30 minutes, m'oblige fè nan 10 etan. E vwe men. Chak kote avyon rive se met moun la gate men. Mseye trop nan bay la. Mwi trop boche. Mbakak. Anaway, yon na si ou papa, si ou. Nou gen an fon bay long wi men. Ok. Men baka kite tout espasya de do papa. Wala. Yo men, bay avyon sa men, e ba bay pou mte jan mouti nan papa. Son problem mwen men. Bay avyon sa, che men. Son problem bay sa, e ba bay pou mte jan fè men. Ah mouche, 2 minutes oui men. Ok, ale, komanse. Ah, yo papa men, bay avyon sa ba bay pou mte jan mouti non men. Bay sa son problem oui men. Mouche, ou gen men problem ansan avem men. E vwe men, bay problem sa men, gade koule pou mbaba, on a kite si wouj, gade. Ou pa kon lotre jou men, lemte jou mte voyaje ya baba. E, panan nou yve an le ya, ou kon lom moutan le ya, ou ap tout pou soleil la baba. Oh, le avyon sa arrive tout pou soleil la baba. Ok. Not bay manti. Ok. Pozo men. Oui men, le avyon sa arrive an le ya baba, kout soleil la, ou konen lesal tout pou soleil la men. Oh, soleil sa boule moun men, la boule moun baba. Ou konen soleil la. Ou konen... Amen, ou pa gate bay la men. Ou konen men, soleil la gon bouton. Pou moun kapab eten ni, bay sa ou pou moun eten ni. Konen men, pandan ma plonji men baba, ou konen avyon se kouy la kouy. Konen men, pa gen tan rive baba, pou moun eten ni mi amen. Ah, mon chè, tout moun yo boule, boukan men. Soleil la griye moun yo baba. Problem moun men, bay avyon sa pa bay moun demonte non men. Mon chè men, nou men pa di an yon la men. Avan yon pa dem pral Miami papa. Bay pou mda fè nan 30 minutes, m'oblige fè nan 10 etan. Sak pase men. Mon chè men, chak kote avyon rive kampe, pran moun. Met moun a te pran moun men. Ka bon men.